Međutim, po mojim uvidima, najčešća, najupečatljivija predstava na stecima istočne Hercegovine je predstava mača pod štitom. Dakle, mač koji je natkriljen štitom, koji može biti različitih oblika. Ovdje nalazimo. Evo je, nalazi se i tu se nalazi mač također, za koji ja vjerujem da znate kada uzmete u obzir, to je sada jedno slobodnije viđenje i možda tumačenje, ali zašto ne dati takvu opasku, slobodni smo da damo. Mač pod štitom predstavlja kosovsku tragediju. Dakle, on je simbol Kosova, simbol kosovske propasti, jer je uvijek pod štitom, gotovo uvijek. Slušajte, možete izbrojati na prste ruku koliko ćete naći takvih predstava gdje je mač jasno ocrtan nad štitom. On je uvijek nadkriljen štitom, pokriven štitom. To je vrlo interesantno. Dakle, da sumiramo priču o stecima. Evo, upravo sad kad smo išli ovamo pa smo pitali kojim se putem najlakše ovdje dolazi i čovjek nam je rekao je li to idete do rimskog groblja. Dakle, definitivno, to nije rimsko groblje, to nije grčko groblje, to nije bogumilsko groblje, nego su to... Na području našega srpskog naroda to je srpsko groblje, dakle ne može biti drugačije. Ono je obilježeno i markirano srpskim pismom. Ćirilicom ne postoji drugo pismo kojim je ispisan stečak na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Ako hoćete na čitavom dinarskom prostoru. Dakle, zastupljena je isključivo ćirilica. Ako nađete elemente glagoljice na određenim pločama, koji će prije pripadati, slušajte, dijelovima crkvenog namještaja. Ajde da pomenemo Humec, jednu staru ploču koja se tamo nalazi, vi ćete naći u elementima zastupljenu glagoljicu. Ali pismo stečaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika Stare Hercegovine je definitivno ćirilica. Ne rekao ste, da mi još ovo, vaše mišljenje